Wis dadi tradisi turun temurun ya. Setiap pan bada, tukang cukur mesti kebanjiran pelanggan. Wong-wong bisa tumplek blok ngantrine kayak antrian BLT. Wis padet, umpel-umpelan, sikut-sikutan, mambune kelek, mambune kopok. Kabeh demi pengen rapi pas sholat Id. Mesin cukur ora mandeg, suarane nging-nging nutupi obrolan pelanggan sing ngenteni giliran. Bangku cukuran kebok, malah ana sing rela lesehan cuman kanggo jaga antrian. Tukang cukur kudu sabar, walaupun tangannya wis gemeteran saking kesele. Kata wong lanang ki sering dilema, arep cukur saiki apa ngenteni pan bada. Angger cukur saiki, engko pas bada rambutnya wis dawa maning. Tapi angger ngenteni bada wis perep, kudu siap-siap adu kuat ngantri bareng wong sedesa. Tukang cukure ke nganti keder, panjugut gunting keliru centong. Angger lagi rame, nyukure juga sering awagan. Ikale nyeluk model Korea, barang wis praket hasilnya malah kayak perindapan. Bulah pokoknya keder. Panjaluk dicukuri patire pernah digripisi kabeh, kayak curut kesiram banyu panas. Pan dicukuri dewek patire botak kayak wong stres. Ora pan cukur rambutnya wis dawa kayak dukun santet. Apa maneh angger tas helman, rambutnya bisa gepeng kayak martabak. Alah tobat.